Hello, supite ho masapenin hilha phai pewa babu then thangwa na khan pi na he chule tuni ni khwa hi ai tya khan ni bo kha lo ji miller ku ki YouTube channel a ko na he evangelist khat to ko ke khom dinga hi in kom na mun hu hi a hil ke zele mu ECS Charles more pastor area Tinopel district nga hi in sila hi hil hi chi hobung sunga dinga hobung chemente in hi ai pi jong le khungai sot de lovin hi chi evangelist photo hin I kheu khom ding wei ta in ama hi mi ni pi ham lo wa hil in sum mi za hi tam ti wa hi ama ke phon do na hi ama ko na ni ngai ta ding wa hin tu hin evangelist pu ni ke holim pi taute hele oi pu ki pa min na masapeni hi chi milal ku ki YouTube channel minin lim na salam ka hin pi ke jang na bon charin ku kinam ni zau si jang ke man jang ama sapenin jana sang tak ka pin he hele oi pu masapeni na chi YouTube ma mi te ho mu the ding in namin to na khumin ni sei pi la chen pa min te cái hi kaminta ta chui le ramesh itivin cái hi phunga ki sei le nepali cái hi ahin la pathinu se zalin tai ka chen na khoi le tm mon na phai chorchan pu rahin hi chuwa khu hausapu khu to kaminan ke bang ahin ama khu thang on khuma tivin cái hi thang on khu thang ahin pichia tam jai ramesh thangbo itiu ahin ka permanent address to the Tinopel district ko he to kanu ja adam na lain auti ho ja adam na lai chu chamlam pe na ka se go he ki pa min oi puwa kunin min ho hi in chule akhumin ho hi in ki chi te in ngai tha tawin ela banin kuisan an nei ke no hitin oi pu hi nunga hon golang he upa ham ti hi he num dingu ta sanomin hi ji chen ama hin zian nei tam elo aneya hele cha ya nei tam ti ho hi aman in sei pi kin le pa min te pathinin phathe ei bu in pathinin ei jan ding le ei ngai lu ding ei khosa ding kam hia ding in ku ki chanu ei pi in amin hi training ahin atam jan neu pi ja ti ahin ama hi mongza ho ahin hokip la yang songtha chalo hin to hin chanu ni kan nei pathinin chanu ni ja ei pen pathin ka thangwa nei ele ki pa min ama hi he su ke yovin a he tam ta im dingu ta sanom ta in ke sanga hu masa YouTube ma inimu dingu pastor Elvis ni lel ho hi in chele adang dang ho amu ho YouTube ma khuna jang ke sanga kuisan hoi lo phalo ni ngai ha diu ni he su ke diu ta mela jang am kha itam ding wa hi in jong le ke banga hi amu khanai lo ha dinga tuni ni khwa he tha bya hung ki bola hi in ama hi heta hi pathin thu se ya hin phumang ki pa pi ta khat zo hi in ji chun oi pu hi chi pathin na ne hin to na hi nam mi te han jong ka he num diu ta sanomin ji chun hi chi na hin to khal hi kumiza tam ti hi ni sei pi kil leo chen ki pa min te pathin nang ki tong mo hi kum som le kum ni ta bang hi thingin te ti ka ging cha in 2011 12 convention church an pola agape church ministry ki ti kapale kam chongloi amoto ekana to hin isa ko na kan pa la hin tu khang chan dia ringa tu kum chan dia re ka hisab la kum som chu hung wa zap zap yam ti kai ma lung dia la hin ele ki pa min nom ta khong ke holim de wa hen na ke yang team nai lo ke hi ji chen pi zong la ele ki pa min kuisan hung ki bol ho oi puan zong ki pa ta in don bu thein ama chung avelin ki pa thu kan sei ki ne ele tu hin abana na chi ki nu hitin to kan do num hina oi pu
hi chi pathin na na hin to na songa hi ha sat na na thu na yang tam ta am dinga hin na nup na sa na yang tam ta am dinga hin hi cho la hi hoi la ya na chi na khu na cha ha pe nam e lo wa hele hoi lai mun na chi na nup na sa pe nam e lo wa hele itabanga hi chi pathina na hon ki pi na sunga khu na he pathinin itabanga na chunga thil pha na simzo lo tam ta abol ringa hi in hi zong le hin khwa hi su mil thelo kha thil hi omji na na nga yong di kha ta senin hi cho to chun ni se pi ki lo ki pa min te ki pa min pathina ki ti hi pathina to ki ti hi wa hi pathing bala wa Christian ki ti wa nup lo hi Jesus Christa yang leya ministry anabola anakal sunaya chu gan thei ha sa na tam athu so cha ten jang athu in hija chu pakai nong zui ki ti hi nu hiloe kan thei na thu ngai hija ka yang ka thu na tamin pathina ka to na ha sa na tam pi ka thu in polin gan thei pum puma pakai gam ilu diu bo ati chu hichi hun e chale sa hi tuna pathin ka thangwa na chu tuna pathin thil sim alo pi na le ahoi na ho hi kamita kamu lo wanga pathini ei ngai run tuni chan gya dam le hin khu ei pya kal sung theya hobung tina ka ki man cha pathina ka ki bul pho hi echi ka hin khwa ka lagaw mon a hi tu ti lo hi le tuni imit ha han lang ino no ve hin khu ki mang tale tuni lai sit nup na chu tam tak ka chu lut mai the hin ai wangin thagaw ga ma dinga wa vai cha kam te ka he e chun pakai nung zui na ba ke ya dinga wa alo pin tuni lai si lo pin na hoina ka mu lo wa chi lai si ri cham cha ai ta so ta lo di ai ka kine ami ka ta asane e chun pakai ga ma ba adi sara kaji ka cha mer kan ma hobung tin chana ka cha iningai lo eni lo sa ho hobung za se america ma wan khupia mitso ho elbai ho sego ho za ki pala sa dio chu hichi gam chu tu zan kan za ka thanga ya hichi za la bo chu kristano ka chu amen ipamin puisan ibolo yang oi puin banin in sai pi ke tawin ji oi pu evangelist bua ko na he ta sen cha te christian te ho adia ku ki sunga nam pi te ho yo si adi sana ti bukim sela hin khumang ho adinga ki ti khona thei tam ta hi jil lo thein ai lo ale mu do thein amin ama hi khumu lo pum puma he ta he kimang sa hi in tunia khumu ho in atha bia penila dingule christian hin khowa dinga hi nasata kal ise be the diu hi hi oi puwa kuna hi mu lo theile jil lo thein ami hi ji chen oi puen heta penala bong hin ho tibukim se ho zo si pathini hin khu phai phai pi pe no tibukim se la hin khu imen pe no wa hi hon zo thagaw lama he dia manor jingwa heta chu gunchu ta pen ila jing deu hi kidei sa na a hi in hi chan chu video a hin sim han na hetan tin hi chi video hin de ho zo sin zong lung sit ta le ngai lu na zalin pathiminin hi chi video hi sial ni bo pi win lang si oi pu hi amu khanai lo hon zong a hin mu do thein ni le ama kuna igam sungu elwala inam sungu thagaw lama ial jing theina dingule thagaw lama pen itha la jing theina diu mi te ha kuna ki te khona the awi theina digin hi hinde ho zo sin lungse te in share like comment nin bo pi win ti chu pakai mena khong tawa he ki pai bon cha win dam sel ta win